Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Carola big spawns, of course. Yeah, Ben Mangan, the president. Lexi nga ta khe xi linka na King Tsinyavantshwa. Yeah, mi nga ma hleketa guys hi January ko ku video leyi ha ri kona eka channel a hi tshame hi vekela e video la King Tsinyavantshwa of course a kha yi complain a kha yi kombisa ku ya Tsinyavantshwa as mi n'wi tivaka a nga xitirhi xa Gaza tihunyi leti mi ti vonaka laha movheni leti nga laha hansi i tihunyi to hetelela a ka ha tsemiwi tihunyi va yive switirhisa mina ti-homelight mabeyila va yiva ti-perfume tiayini swixevo hinkwaswo so as you heard swa swi humele hi January ngoni very ku va ku na ndlela ngo hi January se swa ku na vanhu lava of course a va hi tshovela ku swilo leswi xitori xa loko xi sungula laha swi endlela ku swilo swo huwa swa swi endlela ku swa misawu mara swi kombi na ku a ku ri mhaka ya real a ku ri mhaka ya real yo kombisa ku King Tsinyavantshwa of course a yiveriwile so leswi a swi endla ku swa swi na misawu i ti-point to fana leti a yi kha yi ti vula to fana leyiwa point ya kona of course n'wina va le hansi ni kombela munhu ya loyi a nga xava homelight ya mina kumbe ya loyi a nga yiva a tshama na yona kaya yi tshama yi ri ku rileni hambi homelight yi nga ri na petirolo laha ndzeni ka yona yi n'wi tsemelela na timuru yi tsemelela na nsati na vana so hi vona tipoint la kha yi timixi a swi endlela ku maybe ku swilo swo huwa ma vona mhaka leyi so ku hi storyline xa yona lexi a yi xi kumile a ku ri xipikara lexi so far lexi ku hi update ya yona a fika yi kombisa ku i item leyi nga vuya as you can see na yona still xilo xi hlekisana loko na xipikara xa ku xa hlekisi swa ku a swi na misawu xikarhi in overall swa ku ma swi twisa ku ni zama ku vula yini however hi ti-11 ta June yi fike yi tsala this post King Tsinyavantshwa of course leyi nga fika yi tsala ku good night na cancer Dr Mtsenga rirhandzu leri mi ni kombeke roho as you can see so Dr Mtsenga of course i Mr Mtsenga Mr Mtsenga Holdings hi lavo hi xitalo va ndlaku tibolo tetiya a mi va mi kha mi ti vona kha ti fambisana na ADP va va kha va ti endla i xikhokho va vona ka xikhokho na vona va vona ka swikhokho ku vula ka hosi ngo Mr Post okay yi kombisa ku yi khensa rirhandzu of course leri yi kombeke roho because na le ka malume wa yona King Tsinyavantshwa of course a yi se ri vona rirhandzu leriwa yi ku yi ba mandla yi vuyelela eka Dr Mtsenga so hi fika hi pfula laha swona ku hey King va yi nyike a gift a very powerful gift here as you can see ku na homelight va nga hi xavela tanihileswi mi swi vona ku package hinkwayo na ti-glove hi teto ha ti vona na fuel yaleyo kona na hi vona na banga hi leri na banga na gondolo i full package so hi nga vula tani ku i mhaka kahle ngopfu leswi Dr Mtsenga va nga swi endla kwalano va yi pfuxeni King Tsinyavantshwa because a mi kuma ku se swi tirha ho disturbeka ngopfu because minkarhi ya mi kuma yi kha yi tsema swinene swilo kha swi famba kahle swinene va vona mhaka leyi so yi ta kha yi vuya in line business ri ya mahlweni xitirhi xa ka Gaza munhu wo ti tirhela hi swihundla sweswo so mhaka kahle ngopfu yeleyo mhaka kahle ngopfu se ku ve na happy ending at least to King Tsinyavantshwa va yi xavele a new equipment ma vona mhaka leyi endzhaku loko of course yi hlaseriwile le mutini so hi yona Dr Mtsenga movha ma vona at the back there munhu loyi a nga yima laha hi Dr Mtsenga loko vanhu va ka bayiseka so movha wa yona hi wona i V-class ya yona mi nga ma ehleketa this V-class leyi nga tshama yi gonya le ka marangaphandle leyi yona V-class ya Dr Mtsenga leyi kha yi gonya kwalano so hi loyo swa hi ta ku tiseni ka update yo swi endlisa kwini swo loko King Tsinyavantshwa loko yi yiveriwa because a ku ri khale ever since January so at least ku ve na resolution hi leswo swin'wana swi ze swi lave tin'anga na maprofita na ku hlamba hi tingati ta tihuku phela mi tswaleriwa vukati hinkwenu van'wani va n'we mi tswaleriwa ku famba mindyangu ya vanhu kwala ku amukela mi tshika ku waste mali